Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sport Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dob ying jompi. Ka MLA bariam nakaseng Kongres kabalalay ben penyeso no siya kaseng NPP kakong amperin lingdo haba ay jingkran hagajingalang priang buram yaw MLA karambray jerngam uba kimfa es marbanyang siya kaseng NPP kalaong ba uba kimfa uday uway na pedenggi bala syabe iyang lang batka nakaseng Kongres mangi kilaingut uba kimfa ba rapsang bat mga ngidey gi Khun syabe iyang ba ngi sngosi ktang haba ngi syabe iyang henray hatu in siya hun im hagajing ktang day namar kata ngila Jied badrung siya kayeng joka NPP namar kadei kayeng ba Synshar Napoh Jylla ongko kong amperin susu kalakamru bagi wei seng san perthai nabar kidai tang kinong wei bar hakani kejok ya dia ya thiet ya kinong yalam hatu piso tenat bagi nong yalam kin sha thiet hakita kinong wei nek hamsko komen bagi ta kinong yalam kilait daga jingte briu tu blei menyasno bat pen klan ya ka seng najla ban Synshar dala dia yala dia Natarai pipon pinong hu kata ka NPP baro yakyum ngangan ong yapi ding ba say so barabor kisi yakawang maune baro mangi kilaingot kita tikon syabe iyeng ni syabe iyeng de mangi bro laingon yang iyong de show kita kiseng Kongres yang iyong nila de kilongway Katu ngila syakri ya katu ka parti katu ngila pentay ya katu ka parti ite isa prestun ru mensyuasi edor lang bat ngi ka kaju bayen pipet ite i sekonrad i chief minister pa ju hi si don lang ha kaju bayen bat ngi mensyua ngai mentah ha kapor bakamsha ngimban si manginyelek Banginya tau ya le jong iskum banyo ya kajing da na kajing ma na uslap na kajing sha len shop jong kamariang jong kajing long kajing man jong ka imlang ka saklang ngimban sikeng banginya rai lang ba banginya le timai sya kata ka yeng jong ka NPP pom so si patang aba sya be na ka yeng Orok ni ktang, tinray tongin siya imtang dagajing ktang, ni hab. Namar iba kimfa mga iba lang, ngimlet ke bansyong sa kanukad ko yung marway. Ni alam yung pite, ni hapo tsakalang ya piru, ni hap ay lang tilang ya piru, mapinyayo lang liya kata kajing bantoy. Mandalit ang mga marway, taray nilalit ka sa bangyaman. Henry bangis ngaw kya, mangisim ya karay kabadon kam, nakatakadaw, gilayaray langot si para, bangin ya don rengkat lang bed, hakasaw kasyang, bangin ya teli lang kaway, bat bangin peniya pikin, kinong syong jong kani ka Jylla kabai kijong bahato, kadang kam kordor kajing ya teli lang, ne kanwan kajing sayso habayak pra habayak kanan habayalet kacabamon habayashim badyak betin lenti ya kita ki parti ki bana syabar kari kinongway ki ay kita ki parti ki bawan menta syadi ki kinongway sudah hatokan kamhay ni banlet na parti nongway Nepi kwa ay ngay bangin led siya ka party jong ka Jylla la jong. Pila jong paikman siya kitay kibay ki Jaka ki states ki Jylla ki badan hajan jongi. Kano tuli na gito ki Jylla ki led mantaba yala di bat ki party nong way. Kay ka Mizoram. Mano ka Synshar Mizoram. Hato kamday ka party jong ka to ka state la jong. Nga ngaong yafi niled siya ka NPP kumbaong iba persan, iba lalet chwa ini, iba layo ma yung so,
jong ka jing man toy iong mangi hap ban len na de hakum kane ka perthai ya di thi kinong yalam ngatharai pi yo ibha piladai ki priyo ki basai hato pis no tenat ki kinong yalam jong pi ban sha khit ha kita kinong we ne pi kam so scam lada kinong yalam ki jong pi kilen da ka jing tip breu tip blay ban yasno ban pen klan ban pen sha no yala di badang adi yala di ngin Synshar ngin Kadei